Hej ljudi, Dino ovdje i dobrodošli u novi video. U današnjem videu sam odlučio pokrenuti novi serijal, a taj serijal će se zvati Mamina kuhinja, gdje je meni ideja da ocjenjujem jela koja meni moja mama napravi, pošto ona meni kuha već dugo, godinama i godinama, i više manje sam zadovoljan s tim što mi skuha, tako da sada je ideja da bi ja ta jela, znači, vama prezentirao, šta jedem, šta sam dobio, i ocijenio bi otprilike okus, znači ono od 1 do 5 recimo. I onda možda bi vam recimo rekao i recept kako da to napraviti. Možda bi u nekim nastavcima ja to radio, tako da ono, ali to ću još razraditi. Uglavnom ideja je da predstavim šta jedem, da ocijenim to i recimo na kraju da vam kažem recept. Tako da nadam se da vam se sviđa ideja, vidjet ćemo kako će proći, ako dobro prođe, nastavljamo serijal. Tako da idemo po klopu. Ok, hrana je ovdje, kao što možete vidjeti. Ne znam zašto je ovo opalo unutra. Uglavnom, o čemu je riječ? Riječ je o francuskom krumpiru. Sad ja ne znam da li je to službeni naziv ovog jela ili kako vi to zovete. Uglavnom, radi se o zapečenom krumpiru. Znači, sastojci su krumpir, kobasa, jaja, šta bi još moglo biti? Mislim da je to vrhnje. I to je to više manje. Tako da sastojci bi se više manje trebali svima svidjeti. Tako da sad ćemo uzeti čaku iz sredine, pošto je tu, znači pola je napravila mama, znači jedna polovica ima šunku nekakvu, a druga polovica ima kobasicu. Tako da evo želim probati, uzeti čaku iz sredine da probam oba dva dijela. Evo čitaj kako to izgleda. Malo se raspada, zato što je još, sve puno pare. Uglavnom, tako to izgleda nekak. Ljepše izgleda ovdje nego kad se to stavi na tanjur, jer se onda sve raspadne, pa onda to ispadne ovakav neki kuršlus. Uglavnom da, evo to vam je to. Sad ćete vidjeti kako to iznutra izgleda, samo malo. Znači tu možete vidjeti kobasa, krumpir, jaje. Mislim da su to glavni sastojci, ne znam šta bi još mogli vidjeti, ali mislim da je to. Tako da tri glavna sastojka su ta tri. Uz to sam si još uzeo 2 salate. Znači, zelena salata, klasična, i kao ovo zelje salata. Tako da to će fakat pasati jer je ovo dosta masno. I ja inače još volim dodat vrhnje. Tako da ja vam unutra bacim vrhnje jer to još doda nekakvu sočnost. Znači sve to bude puno sočnije. Iako već sad je to dosta sočno, mislim možete vidjeti da nije da je to suho, nego onak dosta je sočno. Znači čujete čak zvuk. Ne znam se čuje, ali uglavnom da, dosta je sočno. I ja sad ću baciti još vrhnje. Dobro dođe vrhnje zato što i ohladi cijelo jelo. Tako da, evo, stavit ćemo 2 žlice, a mislim da mi je dosta. Tvrdo, baš je onako. Mislim, ne izgleda nešto lijepo. Onak, nije da sad kad pogledate ovo tu da ćete dobiti apetit, ali to su onako 3 osnovna sastojka koje biti većina ljudi vole. Znači jaja, krumpir i kobasice. I šunka. Mislim, ne znam ko to ne voli. Naravno, ima ljudi koji ne vole, ali u globalu će većina ljudi to voliti. Tako da idemo sad. Inače ja si uzmem i kruh, ali sad si neću uzimati kruh. Tako da idemo isprobati. Fina. Sad mi je palo na pamet da bi mogao još staviti gore malo parmezana, da dobijem taj šmek po siru. Pošto sad ne, onak, mislim, fin je okus, ali nekak ja volim taj okus sira. Mislim, šta ovo ispalo iz parmezana? Ovo, kod ovo u parmezanu. Kakav je ovo sir? Kakav je ovo parmezan? Pogledajte ovo. Kakav je to parmezan? Šta je ovo? To nije parmezan. Znači, mama je stavila jednu do drugog. Ovo je parmezan, znači vidite ovo unutra što je sitno ovak mora izgledati. Vidite ovo sitno što izlazi, to je parmezan. Ja ne znam šta je ono. Ali dobro, malo sam se šokirao iskreno. Šta se mene tiče, ovo je jako fino.
Malo je masno, ali mislim mora biti, pošto to je peklo se, sve te namirnice su pustile neki svoj sok, saft, kako bi to nazvali, tako da mora biti malo masnije. Ja si stavio još vrhnja da dodam još masti, ali uglavnom sve u svemu jako fino, vrlo jednostavno za napraviti i vrlo brzo se to može napraviti, što je super. Uglavnom, koje bi ocjene dao? Za izgled bi dao negdje 4 od 5. Pošto izgleda dosta lijepo na prvu, znači kad se servira izgleda lijepo, ali kad se ovak stavi na tanjur, onda ne izgleda ništa specijalno. Mislim obrok, malo kašasto izgleda, kao da je sve to izmljeveno. Okus ćemo staviti 4,5. Možda se pitate zašto nije 5. Mislim zato što naprosto ima jela koja su mi naprosto finije, zaslužuju 5. Ovo tu je meni fino, a nije da sad nije da ću sad uzeti ovo prije nego ćevape, na primjer. Ali kao obrok mi je 4,5 ocjena i vrlo rado ovo pojedam. Evo, to je to. Uslugu ću ocijeniti sa 5, pošto evo lijepo je to sve mama servirala, izrezala, napravila. Dosta brzo je bilo gotovo, tako da to ide 5. Uglavnom, nadam se da se video svidio. Recept ćete valjda dobiti sad, ja se nadam. Recept za francuski krumpir. Treba vam oko 8 skuhanih krumpira, 6 jaja, kobasa narezana na šnitice ili nekakva salama koju imate, ali bilo bi dobro da ima neki fini miris jer će onda i jelo biti bolje. Onda vam treba naribani sir i vrhnje, recimo 3 deci vrhnja. Znači u vatrosalnu posudu posloži se 4 našnitana krumpira, onda se na taj krumpir stavi znači ta salama ili kobasa koju ste već narezali prethodno, onda se gore slože narezana kuhana jaja i onda opet red krumpira i gore se nariba sir i prelije sve sa vrhnjem. Ako se čini da je to dosta onako da nije baš tekuće, da nije sočno, onda se gore slobodno može politi još recimo deci mlijeka. I stavi se u pečnicu na 190 stupnjeva 30 minuta. I gore kad se uhvati lijepa korica, jelo je spremno za upotrebu. Dobar tek! Tako da stavite like, pretplatite se na kanal i hvala što ste gledali. Živite!